Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma poslušalke, poslušalci istoimenskega podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma. Lepo pozdravljeni v novi epizodi serije imenovane Na robu stene, v kateri se posvečamo vzponom, ki so zaznamovali posameznike, čas in prostor. Z nami je Borislav Aleraj, legenda hrvaškega alpinizma, ki pa je že desetletja dobro poznan tudi v slovenskih plezalnih krogih. Rojen je leta 1946 v Zagrebu, kjer je končal študij medicine in kot epidemiolog opravljal svojo poklicno pot. Več kot pol stoletja pa je aktivno soustvarjal podobo hrvaškega in širšega, tedaj jugoslovanskega alpinizma. Njegova alpinistična pot se je začela leta 1966 v alpinističnem odseku PDS Velebit. Skupaj s prijatelji iz gimnazije je oral ledino na domačem Kleku, pustil pomemben pečat tudi v slovenskih stenah, predvsem pa v Paklenici. Prav tam je skupaj z najtesnejšim soplezalcem Marijanom Čepelakom, poznanim tudi kot Mali Gan, leta 1973 preplezal prvenstveno smer Brit-Klina, oziroma s polnim imenom Brit-Klina za Huniku, ki je postala ena najbolj ikoničnih smeri v Paklenici. Prepričan sem, da večina vas poslušalcev dobro ve, o čem bomo govorili oziroma o čem govorim tukaj v uvodu. Vzpon Čepelaka in Aleraja je trajal 8 dni. Smer je bila takrat ena najtežjih tehničnih smeri v Jugoslaviji, brez dvoma na Hrvaškem. V naslednjih desetletjih, oziroma v naslednjem desetletju točneje, je postala največji in najpomembnejši prostoplezalni cilj pri nas, torej na področju tedanje Jugoslavije, v obdobju, ko se je v Sloveniji in v Jugoslaviji prebujalo prosto plezanje. Prav s pomočjo Paklenice in navdiha tako imenovanega free climbinga, ki so ga tja prinašali alpinisti, kot naprimer Iztok Tomazin, se je postopoma uveljavljalo načelo, da je pomembno, kako smer preplezaš, ne da jo zgolj preplezaš. In prva sta potem v tem projektu desetletja, kar je Brit-Klina, bil prosto preplezala leta 1986 naša tedaj najboljša športna plezalca Srečo Rehberger in Tadej Slabe. Borislav je poleg Paklenice in slovenskih Alp plezal tudi v ledu visokih tur in drugje po Evropi. V okviru ekspedicij se je povzpel na Aconcagua, deloval tudi kot zdravnik na odpravah v Andih in Himalaji. Bil je dolgoletni gorski reševalec, inštruktor, avtor strokovnih priročnikov in knjig ter pomemben kronist zgodovine hrvaškega alpinizma. Posebno mesto v njegovem življenju pa ima še en dragulj, lahko rečemo skriti plezalski raj na Velikem Kozjaku nad Lubenovcem, kjer je s prijatelji v zadnjih desetletjih ustvaril več kot 120 novih smeri. V današnjem pogovoru serije Na robu stene bomo pokukali v ozadje nastanka Brida-Klina, v alpinistično atmosfero Paklenice v 60. in 70. letih, v zgodbe o prijateljstvu, pionirskem duhu ter predanosti alpinizmu, ki sega daleč onkraj samega plezanja. In to, verjamem, poznamo vsi, ki smo vsaj malo okusili plezanje. Borislav, dobrodošli, hvala, da ste z nami, hvala, da ste se odzvali. Velika čast. Zdaj bomo preklopili iz tega slovenskega uvoda v
na hrvaški jezik. Moje vprašanja bojo sicer bolj trda, ker le nisem tekoči govorec tega. Verjamem pa, da se bomo vsi dobro razumeli. Tako, torej, gospodine... Nekak Zagorec bom razumel. Tako, da. Dobro je, da. Hvala još jedan put što ste me primili ovdje u Zagrebu, ovdje na vašoj stanici Gorske službe spasavanje ispod Sljemena. Da. Velika mi je čast razgovarati sa vama, jer niste samo bili dobar, izuzetan alpinist, već i važan kroničar jednog skupnog zajedničkog alpinističkog pamćenja, o čemu ćemo pričati. I danas ćemo pričati za početak. Prvo pitanje, kako biste se predstavili gledateljima, slušateljima našeg kanala, koji možda još vas ne poznaju? U knjizi Alpinist ovdje upoznajemo vas kao liječnika, penjača, kroničara sjećanja. Što biste rekli, što vas najviše određuje? To je teško pitanje, jer to sve skupa određuje. To je na kraju konca cijeli taj život, a ja bi to sve skupa opisao. Od tog sve što ste vi spomenuli, još bi možda dodao, veliki dio je mog života bilo baš gorsko spašavanje. Znači sve jedno s drugim je, to je jedna cjelina koju, evo tu se možda vidi i gitara i to pripada tome, ali ja to barem nazivam, a nas su tako naučili, da je to nešto što se zove alpinizam, koje je jedan široki pojam i bilo mi je drago, na kraju sam našao na internetu da su prije par godina to proglasili nematerijalnom kulturnom baštinom. To su Francuzi, Švicarci, Italijani predložili i eto to za mnoge koje možda samo jedan dio toga su zavolili, da im malo otvori to, da to znači i život u prirodi, i u pastirskim kućama, i u tim svim pesmama koje smo skupa pevali. Znači, to je nešto što sve skupa daje, ali naravno u sredini svega. I gorsko spašavanje je neka vrsta nadogradnje, a u sredini svega je penjanje. Koje je opet, koliko god, evo, vi ste naglasili taj naš uspon koji je bio većim dijelom tehnički za nas, što je donekle razumljivo, jer da bi ga mi napravili morali smo jako puno među osiguranja postaviti, a to smo sve sa sobom nosili. Poslije smo to sve izvadili, to je bilo oko 100 kg materijala koje je trebalo provući. Znači to je bilo jedna stvar koja se ne može brzo dogoditi, ali je i nama bio ideal da se penjemo slobodno, ili kako god mi ga nazvali, tako da gdje god se je to moglo i gdje smo mi mogli, jer je to, ja mislim, najljepši oblik ljudske, fizičke, a ne samo fizičke, nego psihofizičke aktivnosti je to penjanje. Ja sam inače bio i gimnastičar i na neki način mogu naći tu neke veze od razgibanosti do snage, do te balansa delikatnog, s time da je penjanje ipak malo drukčije, jer je u stvari se događa na mjestima gdje može ti se dogoditi svašta i stalni oprez kod toga je jako bitan i to nas uvijek prati i nastojimo to. Ja sam do sada, evo, do svoje neke dobi koju neki nazivaju starom, a ja ne, sam prošao bez nekih većih, jesam imao nekih nezgoda, nijedno baš u penjačkom smjeru, ali recimo na silazu jesam, pa takve stvari se dogodile, tako da sam štošta imao u gipsu, ali jedan moj prijatelj je rekao, ako je to cijena za sve što smo lepo doživjeli, ne žalim se ja. Tako je. I kako je počela vaša priča penjačka? Penjačka priča počela je, evo ovako malo, recimo, neprimjetno bi se reklo. Mi smo bili, našli smo se u istom razredu gimnazije, 4 nas koji smo se odlučili ići na izlete. Bili smo na puno krasnih izleta, ovak sami za sebe, nismo bili u nekom društvu, možda smo imali iskaznicu, ali nismo išli. A jedan među nama je već od malena su ga roditelji upisali u planinarsko društvo sveučilišta Velebit. I on je tam bio onom tim najmanjim uzrastima koji su se u to vrijeme zvali keberi. I vidio je
oglas da ima alpinistička škola i on je jednog dana samo nama došao i rekao nas sam upisao u alpinističku školu i još je otišao, u to vrijeme je postojal vojni otpad u Kustošiji, tam na zapadnom dijelu Zagreba i tam se moglo kupiti rashodovane karabinere, one poznate Robino, pa onda konopljene zamke, pa kline iz Krope, koji su inače jako dobri nama bili tu godina i to smo svaki malo toga dobili i tako smo se upisali u školu i to nam se evo posrećilo jer to je bilo toliko krasno da ne mogu reći, ako se ja još do dan danas u tome krećem, a i ti isti moji prijatelji svi i dalje. Znači to nas je stvarno jednostavno usisalo. To je osim same krasne škole, a moram reći da je vodil moj prijatelj i uzor Anton Filipčić zvani Filac, tu ljetnu, poslije zimsku je vodil Cine Rapotec, isto tak jedan njegov veliki prijatelj. I skupa su jako puno proboravili po Alpama, a nas su onda zavukli da idemo posebno po Bohinjskim planinama. Ovaj Cine je bil jedno vrijeme čak opskrbnik na planini na kraju, tako da smo mi tam znali biti često. I evo, tak smo ušli u to. A još možda je jedan jako važni tu dio, taj kako je izgledala atmosfera u planinarskom, odnosno alpinističkom odsjeku Planinarskog društva Velebit. Nama je to bilo nešto krasno, jer nakon prvog, drugog sastanka mi smo mislili da bez nas se ne mre. I jednostavno da tam moraš biti, jer ti ljudi koji su tad bili u odsjeku, među njima evo mogu istaknuti baš jednu jako dobru alpinistkinju Anu Bistru Ivanić, koja je u to vrijeme ona bila u odsjeku neka vrsta eminencije i ona nas je samo pobrala. I to je bilo gotovo. Mi smo znali da mi moramo. I taj neki duh, mi ga zovemo velebitaški duh, koji se iz alpinizma proširio i na druge te naše aktivnosti u društvu, jer je to društvo Velebit je počelo inicijativom alpinista, a poslije su se tu pojavili špiljari, pa visokogorski, pa skijaši, pa tako i do dana ima i biciklista i svega. Ali svi imaju taj neki zajednički duh, a on je nekakva vrsta slobodnjačkog duha, mjesta gdje se nenamjerno vidljivo potiče da bude što kreativniji. Prijateljstvo je naravno u tome jer mi smo, na primjer, znali ići na penjački izlet. U Velebitu smo bili u ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak, petak, onda u subotu i nedjelju na penjačkom izletu, onda s vlakom u 11 doma natrag u Zagreb i onda još prvo malo u Velebit, pa onda tek doma. Toliko nas je to društvo vezalo. Evo, i ono nas veže još i dan danas i to je uz samu ljepotu penjanja, koja je sama po sebi lijepa, s ničim se ne može meni usporediti, je taj društveni dio, a to isto sve govori da je taj cijeli sklop alpinizma se sastoji u tom dijelu gdje ljudi međusobno koji imaju slične te želje i afinitete da nađu jedni i druge i da onda na taj način žive nešto što je nekom drugom možda, neću reći da im je čudno, ali mi smo svjesni da imaju 100 aktivnosti i to je najljepše, da neko može se baviti jednim, a drugi drugom i da na taj način svoj život obogaćuje. Evo. Sjećate se prve smjeri koja je bila, gdje ste penjeli? To je bil Klek. Dugo godina su sve škole kao prvi smjer vodile tečajce u Klek u HPD-ov smjer. HPD to znači Hrvatsko planinarsko društvo. Danas se to zove Hrvatski planinarski savez, ali to je jedna tradicija koja sad, evo, lani je bilo 150 let, a ove godine je još jedna više. I još ta proslava od lani do danas traje. I to je bil jedan od prvih smjera u Kleku i jako je zgodan za školu jer ima raznolike oblike stijene, nije samo ploča ili samo kamin ili samo ne znam, nego to ima malo nekih ploča, pa onda jedan lepi sjenoviti kamin di cijeli unutra. A na kraju jedna prekrasna prečnica u otvorenoj bijeloj stijeni i iza ugla još jedna jaruga i onda gore, a na samom vrhu još je okno kroz koje se izađe na vrh. I tako da je to zbilja jedan ovako atraktivni smjer koji je ocjene 4. I to je danas, gledam ja te današnje škole,
paklenica je sve obuzela i oni sad puno idu više u paklenicu nek na klek. To ima raznih razloga, zato jer je u paklenici je stijena čvršća, iako je tam zna pasti velikih blokova, ali što se tiče malih oprimaka, tam je puno bolje, a klek je klasična, slična alpskoj stijeni, ima dosta krša, krušljiva je i tako mora se malo više paziti, nema tu laganog penjanja čisto jer ima na svakoj polički je malo šodra i zbilja treba biti oprezan koji inače u alpskim stijenama, tako da je malo drukče i mnogi ljudi koji su naviknuti na čiste teškoće tehničkog, fizičkog penjanja, onda im je tamo malo se osjećaju nelagodno i rađe idu u paklenicu nego na klek, ali još sad ipak idu isto i na klek. Puno, a taj smjer je evo od tog cijelog uspona koji je bio Lepi, vodio nam ga je, u trojki smo bili tada, Cine, Rapotec. U to vrijeme su se prvi put pojavile ta sintetska užeta Edelridova koje su se zvale riđovke, bile su onako crveno smeđe šarene i dosta debele, bile su prek 11 mm. Je, ali ih nije bilo puno, a onda mi smo dobili i konopljanu uže. Pa smo se tak penjali, ja prvi i zadnji put, a ja mislim da je to možda i zadnji put bio uopće da smo mi barem tu u našim tim krajevima baš u smjeri se penjali s konopljenim užetom. Stajalo u rožarstvu još dugo vremena, sad su već nestale, ne znam ni gdje su. Tu su bila onakva smotana sa crvenom kontrolnom niti, vjerojatno iz davnih vremena. I to je jedan prelaz koji možda danas mlađi ni ne osjećaju toliko koliko je to bilo iz užeta koje su od prirodnih vlakana, koje nijedno nije dulje od 5-6 metri, možda čak i manje, i sva se drže na trenje. I ako se dobro cukne, to se rezide. A ovaj, koliko god je dugi uže, toliko je i nit dugačka i ona koliko drži, toliko i drži. To je ona revolucionarna promjena gdje su penjači postali puno sigurniji i ukoliko nije nesreća da padneš na stijenu ili negdje, ako padneš lepo ravno u zrak, nije ti ništa. Ukoliko opet je navez dosta dobar da ne nastane i tu neki problem. Da. U naše doba mi smo se penjali samo navezani nije oko bilo pasa. Nije bilo pasova, pojasa nije bilo, ne. A nije bilo ni kaciga. Tek negdje godinu, dvije nakon toga smo došli do prve kacige. Znači bez... A penjačice, ne gojzeri još? Ne, gojzerice su bile, ali to nije bilo... Prije su postojale penjačice od filca. I one su jako dobre ako je suha stijena. To izvrsno drži, ali kad se malo zmoči, onda je gotovo. A onda je došla ta era nekakvog preferiranja tih tvrdih cipela koje isto ima svoje velike prednosti. Zato jer ti možeš stajati na vrlo malom izbočenju, bez velike muke. One su bile u stvari ogledalo penjanja u Alpama, više u kombiniranim stijenama, ali tu su dobro došle gdje se tu moglo fino tak stajati. Jedino ploče su bile baš teško prelazne jer je to teško staviti taj vibranski džon na neku jako strmu ploču. Ali za sve druge stvari, za odupiranje, za male, te su cipele dobre, znači nije nama bilo u tom teško, osim što je, ali to se nekak privikneš da je to nije pol kile, nego da je 1 kila. Ali tako da je to zaboraviš, to uopće nije važno. I u njima smo se mi jako lepo penjali. Eto, to je s time da se onda to pomalo kasnije pomalo napustilo i negdje od 80-ih smo se počeli penjati u ovim takozvanim penjačicama. To nikad mi kod nas ne znamo, za muške velimo da su penjači, a za ženske bi trebale biti penjačice, ali to su te šlape s kojima se penjemo, pa ne znamo kako bi točno to rekli, onda velimo alpinistkinje ili nešto slično. A mada razmemo se, ali u biti mi te penjačke papuče zovemo penjačice. Da. Ko su bili vaši najčešći partneri u navezi na početku i poslije? Prvo smo baš ko jedan razred iz škole, mi smo strašno ostali povezani do dan danas, svi koji se još možemo naći. Bili smo ko jedna ona zajednica, tako da sam se puno penjal, baš njima, to sa Brankom Šeparovićem, sa mojim imenjakom Borom Starčevićem, s kojim sam dapače sedili u klupi,
On je bili pročelnik naše zagrebačke stanice GSS-a, a za Branka su sigurno čuli mnogi, on je bil na 2, 3 u više himalajskih ekspedicija, spuštali se sa skijama, sa čoju, s vrha i tak. Onda taj moj veliki prijatelj Čo Sungar, koji nas je u to sve uvuko, i s njime smo mi počeli. Ali Čo Sungar je relativno rano, mi smo dva bili kao baš par. I još su bile te cure naše slavne, Ana Klasinc zvana Hunika, onda druga Ana, velika Ana, ovo je bila manja rastom, ta se posle udala za našeg slavnog penjača Davora Ribarovića, koji je nažalost nedavno umro. On je isto penjao velibitaški, klin i takve neke stvari koje ljudi znaju. Njih dve su mi bile partnerice. To je bila prva jezgra s kojom smo se penjali. Onda smo ubrzo upoznali Dadu Mesarića, koji nije bili iz našeg društva Velebit, ali mi smo... Dado je Vladimir. Vladimir, da. Dado Mesarić. Da, ali svi ga znate kao Dado. Da. I on je recimo godinu dana prije nas počeli se penjati i već je svašta znao ali smo se ubrzo nekako sprijateljili i do dan danas smo mi to čini tu jezgru. Još smo tu jezgru nekak uvukli i to baš, nažalost, pokojna Hunika i ja, našeg prijatelja, inače špiljara vrhunskog Marijana Čepelaka zvanog Maligan, koji nije toliko to radi Maligana iz vina, nego tako ga je nazvao tu jedan čovjek. Možda to nekog zanima, bio je jedan nama jako poznati planar koji je napravio na Sljemenu ili na Medvednici. Godinama je to radio, napravio je 500 krasnih stuba koje danas ljudi mogu posjećivati. I tu su mu pomagali mladi planari koje on koliko sebe vidio. I onda je tog istog našeg prijatelja Marijana pitao, jel imaš ti nadimak? On je rekao, ko 10-godišnji dečko, da nema. A onda taj čovjek rekao, evo, nek bude Maligan. Tako je to ostalo. A tako je i meni ostalo, isto ne mojom zaslugom, niti željom. Moj taj nadimak Akac, po čem me mnogi znaju, to je bilo zato jer profesor matematike u gimnaziji nije točno se mogu sjetiti kako se ja zovem kad me prozvom. I to je tako otprilike on izgovorio i kad su ovi na odmoru to čuli, kako je on to rekao, gotovo. I to tak mi je to ostalo. I tak smo mi odlučili Maligana voditi u njegov prvi smjer na Kleku, Ana i ja. I to se njemu jako dopalo i od onda je postao i vrhunski alpinist. I tako smo se, to je recimo naša jezgra. Mogu bi tome pridodati da smo, a to je opet iz tog sveg penjačkog kruga. Svake godine smo vodili škole, tako onda su tu se pojavljivali novi i prijatelji. Jer smisao škole da se ljudi povežu i da ostanu, ne samo da jedan dio da nauče, a drugi da počnu tvoriti to društvo. Pa onda tu se našla i jedna cura koja je bila najprije tečajka, a poslije toga smo se zbližili pa i na kraju oženili. Sad evo imamo i decu i unuke i još furt smo skupa. Moja draga, Jasmin, a s njom sam se štošta popeo po svijetu i po Kleku i u Alpama i kojekuda. I to nam isto čini dio tog našeg malog penjačkog. I tu su još i cure, pa poslije žene od Maligana Dubravka, od Dade Jadranka i tako eto. Mm-hmm. To je recimo naše uže društvo koje se kasnije proširilo. Ja sam čak za neko predavanje pokušao napraviti mali portrete tih penjača s kojima sam se ja penjao i mislim da bilo ih je više, ali koje ja mislim da su mi supenjači, pa ispalo da je bome ima jedno 30-ak. Mm-hmm. Pa ne bi sad ti to sve nabrajali, ali tu je i Stipe, pa evo i Istok Tomazin, imam čas da se s njim mogli penjati nakon dugog dogovaranja kroz više godina kadmo. I još uvijek imamo mi planove. Pa onda naši, nažalost, pokojni prijatelji koji su stradali u Kavkazu, u onoj groznoj 74. kad je led pal na njih u Užbi. Da. 4 su tad poginuli, 2 odlična dečka i prijatelja iz Splita, Neno Čulić i Ante Bedalov i 2 naših članova iz Zagrebačkog odsjeka Velebita i isto članova Zagrebačke stanice, Medo Urso Vrdoljak i Viktor Tabaković. To su mi bili vrlo bliski prijatelji i partneri s kojima smo se kojekuda penjali. Već se nekako kazali sljedeće moje pitanje, nešto na moje sljedeće pitanje. U vašoj knjizi Alpinist osjeća se
velika veza sa slovenskim alpinizmom. Kada ste prvi put penjali u Sloveniji, kakvi su bili kontakti? Znam i neku priču tamo iz Peternelove, zbog čega je išla akcija spašavanja, ali nije bila potrebna i tako dalje. Inače, na kraju se i dogodila i svaka čast i hvala dečkima iz moje strane. Naime, taj događaj, to je jako poučno bilo u Peternelovom. Vi svi možda to znaju i danas se to, već nisam sad bilo zadnje vrijeme u vratima i u Aljažu, ali tamo je bio neki običaj koncem 10. mjeseca da dođe takozvano zatvaranje Aljaža gdje se mora sve potrošiti kad je preostalo preko zime da tam ne stoji i to je jedan jako lepi događaj. Onda smo mi na to često dolazili, ali još smo se išli penjati, a to je bio prekrasni dan i moj prijatelj Pleško Miro, evo to je sad možda zbilja bizarna stvar jer on je kao vrhunski penjač na kraju se utopil u Crnom moru u bezazlenom turističkom izletu. Povukao ga je tam neki jedan od delte. Slučajno je, tam su rekli, odite tu se kupat, malo ste u moru, a malo u Dunavu i na jedan put je bilo negdje tamo, srce ga je valjda stislo i nikada ga nisu niti našli. No, za moj pojam i za moje srce on valjda najbolji naš penjač, stvarno je bio genijalan. Ali evo, onda smo se mi išli penjati u Peternelovi, to je sve bilo krasno, divno i onda se dogodilo da negdje oko pol dana vreme mirno, sve krasno. I to je nama lepo išlo. I onda kroz Luknjovak prođu one oblaci ovčice, takozvane. A naš najstariji učitelj Puba Baljić, on je govorio, kada prođu ovčice možete se unutar 12 sati nadati pogoršanju vremena. I dalje je bilo lepo. Jer kad smo mi onda došli van iz Peternelove u Bavarsku, tam je već bil skoro mrak i mi smo si našli jedno malo mjesto pod nekim kao u Jarugi pod polu previjest, nešto tam bez ičega smo mi čučali i onda je naravno došli oni debeli oblaci i kiša, pa onda ona solika ili kako bi se reklo, ledena tuča i mrak je opal, a tresel se cijeli Triglav, tak su gromovi pucali da se stena drmala, a mi samo ništa čekamo. I tu smo naučili jednu stvar, da noć koliko god je duga, na kraju je ipak prede. I na kraju kad smo mi jutro pogledali, to je bilo ovoliko snega na svemu. I morali smo zaiti van još po debelom snijegu, sve kroz Bavarsku pa u Cimerjanov izlaz i gore prema Kredarici. I onda kad je tam bilo sve gotovo, već vani pod domom negdje na nekom mali prag stjenoviti, ništa. Već smo sve spremili i štrik i obukli rukavice i ja nekaj velim hop. I umjesto da se ovak primim, meni se to ovak posklizne, hop, hop, 2 koluta natrag, dole na sneg natrag. I ustane se sve dobro. Ali rame nije baš bilo dobro, nekako i to je me bolilo. I ja sam mislio da mi se to iščašilo ili bi se reklo ispahnulo po slovenski. I ništa, mi smo sami došli na Kredaricu, ovi su se već malo zabrinuli i pitali su meteorologa koji mislim da se u to vrijeme, ne znamo prezime, ali se zval Andrej. Jako finijan dečko, onda smo dobili tam sve kaj treba čaj i onda smo mi pitali, jer su dole obavijestili i u moj stranu dečke u GSS-u, da kaj treba, ne treba ništa, osim kad bi mi neko tu namjestili to rame, to bi mi dobro došlo. No međutim, jutro su došli, a ujutro je kore na Kredarici bilo prekrasno vrijeme. Sunce, sneg blješti, a dole oblak i dole bila kiša, da. I došli njih na 4-5 i Mlekuši Kofler stane i mali Brojan. I sad je, a nema nikog ko zna namjestiti, nema doktora, ništa. Da smo znali, to je tako i sami, međutim, oni su mene ipak na jednu zamku malo, što je korisno kad smo išli dole sve preko Tominjska smo, mislim, sišli ne po pragu. I to mi je naravno pomoglo i svaka čast i hvala, a najbolje je bilo, mi smo u to vrijeme najzloglasniji zavoj koji se moral učiti u prvoj pomoći je bio dezolov zavoj ili takozvani parala, a to znači pazuh, rame, lakat. A to bi tu dobro došlo da ruka stoji mirno, a niko to ne zna napraviti. A onda svi vele, pušti, ti si pripravnik, ajde, to nek
mladi Janez Brojnik, neko on to napravi. A ne znam baš ni on najbolje. A onda on to zove, a ja ovak sam sebe vrtim i tako smo se zamotali svaka čast i lijepo smo se spustili dole i baš im velika hvala na dobroj volji i na svemu. I tad sam upoznala i nedavno, u zadnje vrijeme se jako lepi događa u mojoj strani. Na večer su znali organizirati neku kakti utrku Akija, koja je tak dobra da nije pobjednik koji je najbolji, nego onaj koji ima prosječno vrijeme, a ostali se distribuiraju gore naprijed ili natrag ili na spor ili na brže i tako se raspored napravi. Znači nije uopće cilj ko bu najbolji, nego samo da se tam najdemo. Odlično. I da se malo podružimo i tak je već sad Brojana znam Jane za dugo vremena. Više nije tak mlad ko onda, ali evo, na veselje smo ostali prijatelji i tam se vide puno tih poznatih ljudi iz Slovenije s kojima se godinama znam. Tam dojde i Roman Robas i to je naš Sazonov i puno njih bude. I tak to je jedan događaj koji je jako zgodan. Onda je bilo malo snega pa se to se dole u blizu mjesta održava. Ne ide se nikam gore. To je jedno malo skijalište koje ima lampe za ponoći. Tamo pored, da. Jedan jako lepi i tam je naravno i domaći Dušan Polajnar s kojim sam isto jako dobar. Ali tad niste bili prvi put u Slovenačkim Alpima. Bili ste godinu prije ili kako, kad ste upoznali i Jožo Čopa? Da, to je bilo naš prvi, to kak je škola završila, onda je uvijek poslije toga dojde tabor. Znači nakon onog strogo nadziranog školskog života, onda dojde tak da se moraš penjati sam. I tad je bilo to možda više izraženo nego sad. Sad je nakon škole dobili si osjećaj, škola ti dala te osjećaj da ti možeš sam. Jedino ne znaš baš u ogromnoj stijeni kod Triglav kam to treba. Pa smo išli recimo 2-3 naveza, neko je znal kud se ide, a mi svi, i tam smo se sve penjali samostalno. I napravili sam nekoliko tih klasičnih smjerova te godine i to je bilo sve jako lepo. Nije baš bilo idealno vrijeme, svaki drugi dan ili svaki dan je padala kiša, pa smo se dosta i šetali po dolini, tam i brali borovnice i već kaj je bilo. Ali bilo lepo i onda je došao tam smo upoznali isto dosta Galan, Andrej, tam dolazili Hudeček tih dana i onda se pojavili baš na naš završni taj proslavu pred kućom. Inače, sad nažalost pokojni jedan prijatelj koji je tamo bio s nama na tečaju iz Rijeke je dr. Pjero Katalinić. On je znao napraviti onu pravu logorsku vatru. Da. I to je krasno gorelo. I oko toga smo na onim drvima ovako okolo sedili, pijuckali i tako. I onda se tam našel Joža Čop, kojega je već znal od prije ovaj voditelj našeg tog tabora, Mićo Kukec, Leander zvani Mićo, koji je se potucali jako puno po Triglavskom tom kraju i čak je sudjelovalo u nekim akcijama tamo kako su vadili iz Čopa, mislim da Prosenca i Valantelovak, nekoga jedne godine davna. Ima to u onoj knjizi krasnoj koju ja uvijek čitam znova, kada je napisal Ciril Praček med gorskimi reševalci. To je jedna jako lepa knjiga. Pa tam unutra ima svega. I on je bil supenjač sad isto, nažalost, pokojnim Ervinom Hanzerom, koji je isto u tom kraju Julijskih Alpa jako puno se muvali i u Travniku i u Triglavu i tako. No, on je njega znal, pa ga je dopeljali, tako smo mi imali čas da on s nama tam sedi, da se razgovaramo. I onda, ajde, sad svi koji su prvi put u Triglavu moraju dobiti strikom, to je tako zvani tradicionalni običaj. To je bilo stvarno nježno da Čopa. Ali velim, ja sam od tog svega, kad je bilo zapamtili tu rečenicu koja je, ja mislim, svima jako važna, a to on je rekao, 3 metre blizu vrha, bliži si šodru nego vrhu. A to znači da u zadnji čas, a to sam, evo, to je poučno bilo i kod te izlaze iz Petenelo, i u trenutku kad je bilo sve sve fantastično, onda napraviš tu, to neke kaj mi zovemo omaška ili nehotična pogreška koju ne možeš skroz kontrolirati. Naravno, nastojiš da je čim manje ima, ali na kraju konca se negdje trkneš laktom u nešto, nisi se nikad, a jedan put, znači
od tih mi stalno učimo opasnosti u planini, objektivne, subjektivne. Jedna od jako važnih subjektivnih je to da čovjek nije savršen i da može napraviti nehotičnu pogrešku. Naravno, pogotovo u trenutku kad se jako osjeća sretno i da je sve kao gotovo i tu može upast u tu zamku. I nažalost puno ljudi je tak na kraju stradalo u laganim zadnjim metrima stijene. Mi tad još se nismo penjali, ali znamo tu priču, to se dogodilo našim velikim penjačima, Branku Lukšiću, Vakuna Kleku, koji su se sve popili na kraju na nekom travnatoj padini na izlazu, bez osiguravanja, idu oni međusobno navezani, jedan se posklizne, oba dva do zemlje. Nažalost, to su stvari, ja sam to na neki način u tim svim razmišljanjima i kad hoćeš to napisati, sam se sjetio te ljudi kojima se mi sjećamo, koji su nažalost stradali. Kaj su oni nama ostavili? Ostavili su možda najveći dar, to iskustvo da to ne napravimo kaj se njima dogodilo. Možda je to najvrednije kaj možemo od njih na neki način dobiti. Uh-huh. Evo, tako je to bilo i taj večer je bila krasna. Poslije smo naravno morali pješke i fino sve do Mostrane, do autobusa, pa onda na vlak u Jesenice, ne znam već kako smo to išli onda. I to je bilo jako prekrasno ljeto i mi smo tam puno dolazili i to se onda čuje da se taj nekakva veselica tog ljetnog večeri Predaljažnice smatra da je jednim od najboljih događaja u tom kraju kroz više godina. Sigurno je još bilo 100 dobrih događaja, ali mnogi su ljudi koji su u tom sudjelovali i prijatelji Slovenije i naši svi rekli da je to bilo najbolji tulum, kak bi neko rekao, tam. Eto, tako smo mi taj izlet završili, svi su bili dobri. Inače, od tih svih zanimljivosti mogu reći kad je taj naš vođa tabora koji to sve kontrolira, Mićo, došli su naši prijatelji iz društva Željezničar i imali su to je najlonsko uže, ono staro još od rata, ne znamo točno od čeg je, ali je bilo jako dobro. A on je rekao, s tim se vi ne budete penjali jer više nijedna nit nije cela jer je to bilo zbrušeno, to je bilo vijeno uže bez onog mantla. Tak jako su bili žalostni, on je samo to zaključalo u sobu i gotovo. I onda su morali ići sa ovim koje smo mi donesli, ovim slavnim riđovkama i tako. Onda te godine sam se penjal i sa Bojanom i Belja i Marko Derganc, koji je poslije nekak nama ispali iz, ne znam s čim se već ga dugo nisam čul, s Bojanom se svaki čas čujemo ili pozdravljamo, a onda smo se skupa, Dado i ja, i njih dva smo se penjali Bojanov vraz po isto nekom dosta lošem vremenu, ali to je bil baš zadnji dan prije tog velikog događaja pred Aljažem. Evo. Bojana, već ste nekoliko puta omenili. Pričamo o Bojanu Polaku, Bojču. On je počeo penjati kod vas u Zagrebu, jel? On je bio u našoj školi jer Bojan i Marko su studirali brodogradnju, strojarstvo u Zagrebačkom fakultetu. I onda su naravno, kako smo mi sveučilišno društvo, onda su naravno vidjeli oglas tam negdje na oglasnoj ploči po fakultetu i odmah su se upisali. I tako smo se mi upoznali i kao i svi iz te grupe smo do dan danas ostali ko đaci povezani. I sa Bojanom smo baš jako dobri. Evo, to je bilo tak i tak smo se skup smo se penjali i u Hornu, odnosno ja sam bil sa tim mojim prijateljem Šimom Ungorom zvanim Čos, a on i Pleško su bili drugi navez, bila isto jako lep jedan uspon od tih prvih ljetnih, tog istog prvog ljeta našeg penjanja u tom smjeru u Hornu, u kojem je bilo zanimljivo spuštanje dole niz Jalovčev ozebnik, po cipelama i tako dalje. Prvo mi malo oprezno, a naš prijatelj Čo, on samo leti do, može on, možemo i mi. Ali tam su neki, nažalost, i stradali jer ima jedan grdi kamen dole, već malo i proširenom dijelu, tam su neki se nabili, ima neki naš isto član, inače iz Splita, bi on je tam nažalost poginuo. Ali mi smo pazili. Eto, i lepo smo se
tak spustili. To su moja prva penjanja po Alpama i uvijek tam rado idem. I u rokavima. Bili smo na radnji. Jako mi je bilo lepo u Špičiju. Tam sam bio nekoliko puta. Preko Strente gore na Prehdavce. A jedan put smo bili tam. To treba biti republički penjački tabor. Ja sam trebao biti vođa. A na tabor je došao samo jedan čovjek. I još je bilo, ali kompletni tjedan isključivo kiša. Tako da nismo ništa tam napravili, osim prvog dana. Nego smo samo se po tom domu premještali svim tam i to je bilo inače jako lepo. A s tim dečkom koji se inače zove Ivo Vauchner, s njim sam se tad dobro upoznali i još sam se puno put s njim jako lijepe stvari penjao. Super. Isto je u našoj gorskoj službi i jedan od najboljih naših. Poslije smo onda brže bolje na povratku neko popodne se otvorilo pa smo otišli u Tošc iznad Velog polja i tam smo se sretno popeli. Ima tam neka stijena koja gleda prema dome gdje smo prošli neki teški smjer, ali smo došli penjajući se na vrh i to je bilo baš jedan lepi doživljaj. Isto. Vidi se da su vaše veze sa Slovenijom, sa Slovencima dosta jake, snažne, ali i vi ste dosta najviše znan u vezi sa slovenskim penjačima danas zbog ove priče na koju idemo sada. Vezano na paklenicu, kako mi kažemo. Kada ste prvi put došli tamo, šta ste znali o onom mjestu i šta ste tamo pronašli? To je zanimljivo, baš Paklenica je još u to vrijeme bila relativno novo otkriće, ne baš ti, ja sam počeo tamo, znači prvi put sam išao 67. godine tamo, ali negdje od kraja 50-ih se uopće tamo moglo ići jer od ratnog doba tamo se nije moglo dolaziti, osim i rijetki koji su nekako tamo našli dozvole, jer nađemo mi da je iz 49. se neko tam nešto penjao, pa je se ipak nekak moglo, ali to većinom nije. I to je bilo kao neko jako tajanstveno nepoznato mjesto, a još i ovako ime nekako pakleno. I samo se znali da se tamo jako teški smjer od prije Drugog svjetskog rata bio taj Bramov smjer koji su penjali ti naši slavni penjači koje mi zovemo Zlatna naveza prijeratnog alpinizma Brezovečki i Dragman. I oni su to nazvali Bramov smjer po Bramu koji je nažalost u pokušaju da on se prvi sjetil da bi se penjalo u Anića Kuku 2 godine prije 38. Ali nažalost je ko prvi u navezu opal na jednu policu i to je bilo nažalost kobno i to žalostni kraj. Za jednog mladog čovjeka za kojeg ja mislim da je stvarno, te kad mi zamišljamo šta bi to bio alpinist, znači, osim šta se dobro penje, onda može još i svirat i pjevat i zanima se za literaturu, nešto je i napisao. Uglavnom ima taj neki krug kulturni oko svega toga što, barem ja nazivam alpinizmom, neki interesantno, baš sam se razgovarao s mojim prijateljem i izdavačem ove knjige Žarkom, koji je mlađi i u kontaktu je s mlađima koji obratno doživljavaju penjanje im je širi pojam, a alpinizam uži, kao klasični alpinizam. A mi smo to učili i našao sam puno knjiga koje to govore, da je to kulturno, etičko, estetski pokret i sve to nazor, ne znam kakvi sve. To bi trebalo biti najšire što se zove alpinizam, a unutra ima taj dio prekrasnih što se zove penjanje. I tak smo mi onda o tom čuli kao nešto tajanstveno i onda idemo mi u Paklenicu i tad smo prvi put došli i vidjeli smo da je to jedno krasno mjesto. Ono što su te prve godine kad smo tam išli posle svake godine, jer naše društvo Velebit je bilo i organizator tog tada vrlo praktičnog skupa oko praznika 1. maja koji daje nekoliko slobodnih dana, a naši prijatelji Slovenije su još imali par dana prije jer postoji onaj dan oslobodilne fronte pa su mogli još malo i više pa su već tam neki bili prije nek smo mi došli, ali uglavnom u to vrijeme stvarno tam
klima, odnosno vrijeme za penjanje. Ni vruće, ni hladno. Tako da je to i kasna jesen su vremena kad je najbolje. Pa je onda to bilo logično da to bude tad. I onda smo mi to svaki put napravili nekakvi raspis, pa smo sve okolo pozvali kogod je mogli doći iz naših tih bivših zemalja bivše države, pa i iz Austrije i od svukud kogod je mogli doći u to vrijeme tamo, a tad nije bilo lagano tam doputovati, cesta je bila još jako slaba, ona uz more. A nama put je bio, ali prvo ono to što ste pitali, da smo doživjeli da je to nešto jako lijepo, nije to pakleno. Neki su možda ste to čuli, to ima raznih teorija zašto se to zove paklenica, da se to zove zbog pakline, odnosno pakla, a to je ona smola koja se cedi iz bora, da je to radi toga. Da li je ili nije, ne znam. Jedan inače, to sam našel u Planinskom vjesniku, jedan jako zanimljiv članak, zaboravio sam autora, koji je objašnjavao kako bi objašnjavao imena kuk ili kok. Da to ima veze sa kuhanjem i da su tamo bili nekakve vrsta obrta gdje se topilo nešto, ruda ili ne znam nešto, i da to je i po Sloveniji tu da bi to bio kuk, mada vele većinom da je kod nas barem ime kuk se odnosi na ovako prominentni stjenoviti dio, goli, da bi to bio kuk. Ali evo, taj članak je zanimljiv i splati ga se i pročitati kako je neki čovjek napravio jednu lijepu, logičnu priču o tome gdje sve ima kolk i kok i po Sloveniji i tu. Ali evo, tak smo onda vidjeli i taj slavni Aniča Kuk i sve. Tad se moglo imati šatore ispod Aniča Kuka, to se zove Luka. Spavali ste još u Aniča Luki, naravno. To je bilo krasno nešto. A sve skupa je bilo krasno još zato jer tad nije bilo preveć ljudi. Bilo ih jedno možda 50-ak. I de facto kako se iz godine do godine prvo ih nismo poznali, a onda smo se svi upoznali. I to opet kad dođeš do godine, to je bilo ono divota jedna kad smo se svi tam našli i pospominjali i onda opet to je bila meni ta čar paklenice, naravno u svo penjanje koje je tamo bilo krasno i još danas je krasno. S vremenom je to, i mi smo se na tom trudili, mi smo svake godine radili još na onim starinskim načinima umnažanja, sami smo lijepili fotografije i karte da napravimo vodič sa najnovijim smjerovima koji su nam dečki i cure se penjali, dali da unutra to stavimo. I to smo godinama tak proizvodili uz taj poziv, taj novi mali vodniček da bude svima pri ruci. Onda smo tam neki šator instalirali gdje je bilo još, naravno moralo biti i nekakvo osiguranje za nesreću, to se zvalo šator GSS-a, unutra su bile sajle, vitla, ono sve kaj treba. I knjiga upisa gdje su svi poslije upisali, gdje su se sve penjali i sve kaj je bilo novo da bi mi to na neki način mogli poslije imati od tog neke koristi i vrednosti. To je poslije se našlo u raznim vodičima koje su izdali naši poznati penjači i pisci i Stanko Gilić i Boris Čujić i tako da to se sve iskoristilo kad smo mi tad davnih godina skupljali i to onda sve. A sad tu svu opremu, ja sam jedna od stvari kad velite kak je tam bilo doći. Tad je bilo to teško. Za nas koji nismo imali aute u početku, onda je bio tu ili vlak do Gospića u Lici pa pješke preko Velebita dole. To je bilo malo naporno, ali to je bilo namijenjeno alpinističkoj školi, nek se oni muče. A mi smo ipak došli sa svim velikim stvarima, a to su bili naše sve stvari za penjanje, za šator, plus oprema za spašavanje. Sve smo morali to docukati vlakom najprije do Knina. Prvo se jako teško ušlo u vlak, jer ti praznici su sve vukli da idu doma. I naravno to su bile tisuće i tisuće ljudi na svakoj stanici koji su svi htjeli unutra. I onda u tom nije bilo sjedenja po kupejima, nego ili leženje, sjedenje u hodniku ili uopće niti to, nego stajanje sa svim stvarima onda na leđa pa u drugi vlak, pa u autobus, i to je bio, taj put je bio, ali pri tome ne da smo mi radi toga bili
neke ogorčenje, nego to je bilo to. I bilo nam je lijepo i opet bi išli svaki put kad god se je moglo. Tako da je nas to nije nimalo smetalo. I tako spomenuli smo da smo mi eto na neki način neki kroničari i znamo šta je bilo prije, što od svog vlastitog dugog života, to još i od toga da smo se družili sa tim ljudima koji danas možda više nisu, pa smo čuli te prve dane poslije Drugog svjetskog rata kako je to izgledalo. Ljudi nisu imali jesti, dobili su brašno i ne znam, neki sir, to je stajalo u tom našem društvu na tam malo povišenom dijelu i prije svakog izleta to je neka od tih naših članica delila cipele, nikakve, negdje karton bio unutra, je bila rupa ali opet su išli. Išlo ih je na stotine. Cijeli vagon su bili u stanju iznajmiti da mogu nekam doći na izlet, koliko je to bila optimistički jedno društvo. Znači nije najvažnije koliko točno materijalnog imaš, nego kakvo ti je društvo i kakav te duh nosi. To smo nekako i naslijedili od naših tih učitelja. Nastojimo i ovim mladima nekako to prenesti do danas da to osjete u čem je tajna toga svega. To je bila ta prva paklenica i svi koji su se penjali, to se točno pratilo gdje je ko išel od zdola. Naravno nismo mi imali, bile su neke radiostanice, ali nisu to svi imali, nego smo se mi to malo dovikivali. Imali smo, vidite, danas to skoro niko ne rabi, to se zvalo megafon. Mm-hmm. Jer to smo mogli viknuti gore. Jer je dole kak je jaki potok, onda pogotovo u svibnju je potok. I to se čuje. I onda je ta komunikacija teška. A u jesen, u 9. mjeseca, muk, tišina, nema niš ni kapi vode, onda može se razgovarati. I to je jedna od detalja koje smo mi, dok smo se penjali tih par dana u onom bridu, onda ide dole neka domaća baka i u nas pita gore, djeca, jeste vidjeli di su mi ovce? A čuje se ko da je tamo, jer je potpuna tišina u 9. mjesecu. A mi velim, bako, tu su iza kuka, su otišle, ona fala i onda ona otiđe tamo. Tako da to je bilo penjanje u jesen, malo drugčije. Ali jedno i drugo je prekrasno, a prekrasno je čak i kad nije dobro vrijeme. Onda je to možda jedan od posebnih ugođaja kad je jugo u paklenici, pada kiša, ti negdje stojiš, čekaš da prestane, a one sve ptičice dalje cvrkuću, tamo ima dosta tih slavuja, to je nešto onak stvarno za zapamtiti, taj neki događaj, ugođaj juga u paklenici. I onda gledaš, a oblaci samo dolaze od mora nutra, onda najedanput kontra, idu oni van i došlo bude sunce i onda opet čim prije penjati. Koja je bila vaša prva smjer tamo? Prvi smjer u paklenici moj je, meni se čini, bio kanjonski, ali u Aničakuku mi je prvi bio Bram. Sa Mirom Pleškom, a prvo nas je vodil Tonček Filipčić, nas je vodil u njegov smjer koji se on penjal davno u onom velikom čuku. To je kanjonski smjer, isto jedan lepi smjer, dugački. To mi je baš bio prvi. Ali sjećam se Brama, to je isto bilo lepo. To je još jedan od tih koje sam ja imao čast sa tim, koliko god je bil mali rastom Miro Pleško, on je bil stvarno velikan, a i kao čovjek je bil prekrasan. Toliko je jedan dobar čovjek da je to je pak velika žalost. Kako to, vidiš, da dogodi se život takav i nekih ima na razne načine naša prijateljstva prestanu, iako naravno u nama još dalje svi oni i dalje postoje i sjetimo se 100 puta šta je rekao, šta je ovo, šta ono i tako. Evo, to je bil moj taj lijepi smjer Bram. A poslije smo puno vremena utrošili u taj naš projekt, nazovimo ga projekt. Da, to je sljedeće pitanje, da. Mislim, to je glavna tema ovog našeg razgovora danas. Kada ste se prvi put susreli sa idejom penjanja te smjeri, jeste li dugo, kako je to bilo, jeste li dugo promatrali liniju, razmišljali o njoj? Jesmo, svaki put kad smo tamo bili ispod Aničakuka, cijelo vrijeme gledaš i cijelo vrijeme vidiš da bi to bilo dobro, a onda je bilo možda 2-3 godine prije, je naš
isto stari prijatelj, jako dobar penjač, Zlatko Smerke, koji je još i sad aktivan. On je prvo bio u Zagrebu, ali se poslije preselio u Varaždin i sad je tam isto. Inače, on je bio jako dobar fotograf. Tu isto vidite se nekoliko njegovih tih knjiga koje on penjačkih vodiča sa krasnim slikama napravio. On je zamislio nešto slično pod nazivom Brid. I mi smo isto tako gledali od zdola kad se on prvi put sa svojim 2 šutpenjača, to je bio Željko Gobec i kako se zvao taj još, sjetit ću se, Duško Šmit. Oni 3 su se penjali i popeli su se jedan ovakav stup koji dođe već negdje dosta visoko prema Bridu i sad bi trebalo preći prečku na sami Brid. Preko onog smjera gdje još tamo ona velika duboki usjek koji mislim da je tam Albatros ili nešto tamo ide. I onda bi on prešao na ploču. Nije on mislio baš po Bridu, nego u ploču i sad po toj ploči koja je lijevo od Klina, gdje je bilo jasno da je krasna ploča do gore gdje bi se moglo neke popesti. Ali on je to prestali radi životnih okolnosti ili nešto i onda smo mi to cijelo vrijeme gledali i onda smo jedan dan se najavili k njemu da ga idemo pitati je li on to kani. Jer barem u to doba kod nas u našem krugu ne bi nikom nikad palo na pamet da uđe u nešto što je neko započeo pa se morao vratiti pa da bi mi sad to brže iskoristili, ako ne baš klinove koji su tam unutra, samo ideju, jer i to treba imati ideju da se setiš kud bi se moglo lepo popesti. Znači to nije bilo nekako se smatralo časnim da to nekom preotmeš, ili kako bi to rekli. I onda smo mi išli njega pitati je on to kani ili ne kani i onda je on nama rekao da ne može on to vidjeti, odnosno da ne kani i nek samo to idemo. I još nam je dal svoju, kak je dobar fotograf, to je bila ovako velika slika od 2 slike, cijeli Brid u crno-bijeloj fotografiji i mi tu uzmemo kemijsko i nacrtamo točno po Bridu kuda ćemo mi ići. I tako smo stvarno i išli. I mi smo se držali, pogotovo moj prijatelj Maligan, on je stvarno jako jedan uporan čovjek i njemu je zahvaliti puno svega jer ta njegova volja je jako izražena uz kvalitete i upornost, tako da smo skupa onda napravili štošta, ali on je u mnogo čemu je bio baš njegova upornost je tu uvredila. Tako baš tvrdoglavo zagriženo, mi ćemo točno po Bridu, onda smo tako i išli i onda smo mi, mislim da smo 71. ili možda druge, možda sad to ovaj čas nema, jer smo 2 puta ulazili mi prije toga. Pa smo vidjeli, prvo smo imali iskustvo, mi smo prije toga napravili par lepih uspona koje nas je naravno uvijek zatekao bivak, pa ne vreme, zato jer su prošle ovčice. Sve je to bilo ko iz knjige. I onda smo mi to bivakirali, šta bi rekli, na divlje, bez ičega, stojeći da pače. Jedno smo imali avanturu, ja baš ovako u stropu ko ovaj, a Maligan tu me osigurava i onda padne mrak. I onda mi tako stanemo u stremenima i čekamo jutro. Čitavu noć. A po noći nevreme, gromovi, kiša, zima, solika, slana, uglavnom, ništa. I tako to nam je dalo i neke te ambicije. Onda u to vrijeme ja sam se puno penjal u ledu, ove sve poznate smjereve tam kad ima, od kojih se najteži smatra Hohe Rifl preko nosa, to je bilo tam glavni smjer, da ne velim onaj Wiesbachon, Welzenbachov smjer i to. A Maligan je imao i druge, naravno ne samo nas, ali imao je partnera jednog jako dobrog dečka iz Rijeke, Dragana Vučidolova. Oni su napravili u Cimi Grande super diretisimu, Brandeler Haseovu diretisimu. I on je prije, onda godinu dana prije Jenjavi sa Draganom isto napravili. I onda smo mislili, mi smo to u stanju valjda napraviti. I tako smo krenuli isto onako lagano opremljeni, bez ičega. Onda prvo što smo vidjeli da nam fali vode, da smo propali. Jer to je sve drugčije i puno je sporije. I onda smo vidjeli da to tak baš ne ide i da smo morali drugčije pristupiti i sa opremom za bivak i sa puno više vode i tako. A i tu nam su onda morali pomoći i prijatelji da mi to možemo podignuti. Prvo smo
prve dvije dužine su u stvari po smjeru klin se ide. To je jedna ovakva strma ploča koja ima peršina, to smo mi nazvali peršinova pločica, jer jako fino kad ga tamo ostružiš, fino miriši cijela stijena. Potom navlačiti vreću transportnu je grozno, to se strapalo štošta, ali kad smo prvu dužinu ušli u prevez, onda smo bili ravno 90 metri do zemlje. Tu smo gore složili jednu koloturu i sad su nam prijatelji od zdola dizali u paketima štošta, vodu i svašta drugo. I mi smo to onda od njih preuzimali. Tu su nam bili, pa mislim, to je bio naš zajednički život. I Neno Čulić, i Medo, i Viktor, i Jasmin, moja supruga, tada još ne, ali i Dubravka, i još neki dečki koji su se tamo uvali, svi su nam tu pomagali. Mi smo se međusobno razgovarali i dogovarali. Uglavnom smo skup to penjali na neki način. Što smo naučili još davno u AU, da svaki smjer koji ispenjaš kad dođeš na sastanak, onda je naša kao neka mentorica bistra rekla, pročelniče, mi ti nosimo 2 glave i ovoliko. To je bilo zajednički nekakvi dobiček, ne samo moj pa doma. Tako da to, nekakvi to nam je bilo zajedničko. I tu smo već onda lakše to dizali, još smo dizali visoko gore, poslije onda smo u nekoj od polovice dalje nismo, nek smo sve vukli za sobom. U tom podizanju i navlačenju mi smo si napravili, uzeli smo one rukavice bez prstiju, ali ovaj dio smo barem štitili sa kožom i tak nam je to, a poslije su prsteni ovak do tu bili bijeli, zadnji dan na vrhu, a zguljeno i crno. Imam neku sliku, to je baš ovak zanimljivo. I tako smo svašta dobili od zdola i između ostaloga i jednu flašu rakije. To nam je Viktor podmetnuo kao šalu. Jer onda to nismo mi niti okusili, niti se ne bi usudili. Jer to je stvarno bilo da moraš se apsolutno koncentrirati na sve. Jer nismo nismo niti htjeli, a niti bi bilo dobro da opadnemo. A mogli bi opasti, recimo, da loše postavimo klin pa da ustanemo i da on zvekneš u prevez i da binglaš i sad onda ne može, da. Nije to lako. Da. Moraš se sam použiti u popest jer i dan danas nije lako nekome tam organizirati spašavanje kad bi neko baš tak sveknuo, ali sad je to jako dobro, to se sad veli opremljeno sa tim spitovima, tako da tu nisu velike razdaljine, ali se nije ni dogodilo da bi neko baš zbilja u prevesu negdje opal ozbiljnije, da visi dugo. Tada ste opremo imali klinove, nije bilo još frendova i... Frendove nismo imali smo te čokove ili te zaglavke bi mi rekli, čokove i klinove. I imali smo bor klinove koji su isto bili domaće izrade, to je naš isto prethodnik, veliki penjač Neđo Jakić koji je penjao i velebitaški i klin. On se sjetio, to su bili njegovi projekti. On je, za klin su si oni napravili, to su bili mali ovakvi klinovi od željeza, 6 mm željeza, na koje je navarena ušica, isto 6 mm, a sa svrdlom je izbušena u ovom prednjem dijelu rupa. I onda kad to se zatuče, rupu se sa borerom izbuši ručno i onda se to zatuče i to jako dobro primi, ali sve to ne smije naopasti, jer to je sve skupa ovak kratko, to bi bilo jako loše da na to, ali nismo opali, ali to smo imali i rabili smo u cijelom smjeru gdje smo stotine međuklinova ili već kakvi su to morali. Koliko ste imali opreme željeza? Željeza smo imali, sad baš željeza ne znam točno, ali jako puno jer ne treba ih toliko, ali treba jako raznih vrsta. Treba biti oni super tanki, nazovimo žileti, specijalci, do širokih bongova, ovisno kakve su tu pukotine. Tako da možeš izabrati neke, jer inače kad bi imao samo jednu vrstu, onda bi za čas propali, morali bi borat. Lako je danas kad su ove Hilti akumulatorske bušilice, gdje god hoćeš možeš, a mi to nismo uopće niti imali, a niti bi baš htjeli. Jer znate, to je isto kako se mijenja pogled na to. Možda se vi sjećate epizode kad je onaj poznati talijanski penjač, mislim da se zvao Cesare Maestri. On je u Patagoniji išao, pa je tamo sa bušilicom borao. Jako su ga iskritizirali cijeli svijet, a danas je to dosta uobičajena stvar.
a njega su šteli izopćit skoro. Tako da mi nismo se bavili time, ali smo nastojali imati klin za svaku pukotinu i sad za one najšire, a to je inače, to bi se reklo, mi smo to nazvali odlom, jer zbilja izgleda kao veliki odlom u gornjoj polovici brida. Inače bi moglo neko reći da je to dijedar ili zajeda. On ima ovak široku pukotinu. Tu se nije više ništa od željeza išlo, nego drvene kajle bi mi rekli. Ili kajle, kod nas, da. Njih sam ja, evo, tim se ponosim, radio kod svog Vujče Dragića u Samoboru. On je bil tišler ili stolar i tam sam ja to sve napravio i mi smo toga imali. Imam ih i još doma, mogu opet ići kad god zatreba. I to je parena bukovina, to je se pokazalo, to se ne mre zvaditi. To kad zabiješ, to je to. Ali to, inače smo mi sve te što smo mi zabili, smo mi to i izvadili. I to je još trajalo posao koji smo mi sve obavili, tako da nije iza nas ostalo tu puno unutra željeza. Ali kajle nismo uopće mogli izvaditi, to je sve tamo ostalo. Da li još to sad kaj vreme, nisam tamo jako dugo bio, pa ne znam, ali ako nije pod nekom vodom, to je isto koje prije. To je bila ta naša oprema, ali mi smo to, brojili smo to, pa hranu, pa koher, pa vodu, pa to, onda to je bilo, neprekidno smo oko 100 kila mi pomicali prema gore, svako popoldan, tako da, znate kako se veli, to smo se mi šalili. Jer inače se kod nas, a mislim da slično u Sloveniji se zove kad se menjaju penjači u vodstvu, onda se to zove da se penje cug. Da. Onda mi smo cug dan. Jer jedan dan je bil jedan cug, nismo drugi više stigli jer smo morali povući, prvo doći do prvog penjača, pa onda dođe cela oprema, plus da napravimo si za bivak mesto i da neke skuhamo i tako. I onda je tako popoldan je prešlo u tim logističkim aktivnostima i onda opet drugi dan lepo cijeli dan pomalo se penjati i to je, unutra je hlad. I zima je tako da smo mi u Vestonu osiguravali, koliko god je bilo vreme sunca, tole se i neki kupali. Na toj jedno jako dobro je napravio koja je bila ovako jedna viseća klupica te veličine od aluminija na kojoj je taj koji osigurava sedel, inače bi se jako iscrpili. A posle nam je to bila polica da metnemo gore koher i da skuhamo nekakvu juhu. To hrana je bila juha, dvopek i ne znam, niš drugo. I tako je to. Smo sve to pomalo vukli gore i nije nam, a tu istu flašicu smo cijelo vrijeme vukli i nismo znali šta bi s njom. I onda je bila to već možda predzadnji cug u tom odlomu. Ima jedna možda ovak mala polica sa šodrom ovakvim kamenjima. Tam smo mi to ispod toga metnuli i to smo ostavili, to mi tu policu zovemo pipničarka. Tak se zovu one ženske koje na šanku natačaju, da su to pipničarke. Uglavnom šala. Jer morali smo se šaliti na razne načine i to je bila jedna od tih šala. I onda posle, ja kroz to svo vreme, ne da sam baš samo to pazil, ali ne znam da li je iko tu flašu ikad našel. Ili ona još uvijek tam stoji, jer se niko nije barem hvalil da bi do mene došlo da ju je našel. Pa evo, možda neko bude se odlučio to potražiti. To je sad odležala takozvana stara rakija, koju je još Viktor Tabaković, nažalost, stradali u Kavkazu, moj veliki prijatelj, tam nama za šalu poslao. I onda nakon 8 dana vi ispenjete. Kakav je bio osjećaj kad ste izašli? Da li ste odmah znali da je riječ o nečem povijesnom, kako da mi kažem, zgodovinskem? Mi smo naravno bili zadovoljni, ali nismo znali da bi to bilo nešto povijesno. Mi barem nismo tako mislili. Poslije smo čuli od drugih koji su to pratili da bi to bilo, ne znam, tako. Ali mi smo bili stvarno najljepši primjerak onog osjećaja penjačkog kad izađeš iz smjera, koji uvijek je sličan, koji mene barem najviše drži kod toga
kad dođeš van i kad je gotovo i kad se razvežeš i kad se međusobno i obično si ruku damo i tak. Tam je to bilo možda najljepše i najizraženije nakon toliko vremena. Inače, najbolje je bio na tih zadnji dan. I mene je dopalo da taj najistaknuti komad brida pređem i ja dođem van u ploču vertikalno, ali to je nama bilo ko ravno, to je gotovo. Ali to baš nije bilo čisto ravno, nego još jedan dan. Prvo malo 6 pa 5 pa 4 pa 3, na kraju dođe se kroz trojku na sami vrh, a već su od zgora nas prijatelji gledali i naš prijatelj, to zahvaljujemo im neke od tih lijepih slike koje danas se smatraju čak i povijesnima. Ikonične one. Da, to je napravio naš prijatelj i supenjač Hrvoje Lukatela zvani Luka, koji se bavio fotografijom odličnom i on je nas je to slikao i neke od zgora dole u već te zadnje metre vidi se gdje se pojavljujemo mi tam prema gore. A slikao nas je i mislim da to i u knjigi ima sa druge strane doline se popeo prema Manitoj peći, onda imao na 1000 mm teleobjektiv i slikao nas je unutra u tom velikom odlomu. Ovako se vide 2 točkice unutra u hladu nevjerojatno tih dana. I naravno da su svi bili na neki način sretni i tamo smo se izrukovali i pozdravljali i pomogli su nas nositi sve te stvari naravno dole. Ja velim, više je jedna ugodna relaksacija. Ali mogu, ako vam se to da slušati, tu se pojavio jedan neobičan događaj koji ne znamo objasniti zato jer taj zadnji dan, predzadnji zadnji dan, mi smo bili visoko iznad doline Paklenicke i sve skupa. I tam ima i vjetra, valjda ne znam. Ali uglavnom, meni se činilo da ja čujem jedan, u stvari lijepi, ali tihi, više glasni zvuk orgulja. I onda ja pitam mog prijatelja Maligana da li on to čuje, a on veli da isto čuje. I mi smo to obodva čuli i uz taj jedan nekakvu muzičku neobičnu pratnju smo mi izašli van. Da li je to bilo realni kombinacija tog nekog vjetra kroz dolinu i nečega ili smo to mi skroz izmislili, to ja nisam siguran, ali mi smo to čuli ne samo ja, nego oba dva. To je bilo, možda smo već bili malo na rubu. Inače mi smo taj smjer onda nastojali procijeniti kad to sad vredi. Pa smo gledali kako su se penjali u El Capitanu ljudi. I onda smo to veličine tih stijena usporedili, pa ispalo je to bilo isto, jer su oni ljudi koji su se prvi penjali tamo, onaj Salatej, oni su 35 dana se penjali to. Sad naravno svim uvjetima za noćenje i tak. Onda to otprilike dođe na to isto. To su bili standardi i kategorije tog vremena penjanja. Naravno danas je to otišlo naprijed i to je naravno neke krasno kad mi vidimo te mlade penjače, ali to je pak zasluga koje čega? Još intenzivnijeg penjanja. Mi se nismo nikad pripremali posebno da bi vježbali ko šta sad tu ima. Ali smo svaki vikend smo se penjali, svaki. Pa i dok smo bili studenti i prek tjedna smo išli kad god smo mogli. Znači mi smo neprekidno se penjali. A drugo, oprema je bila puno teža i ako ideš u prvenstvene, onda moraš nositi puno stvari, a ne malo stvari. U ponavljanjima je to sve drukčije malo i puno si slobodniji, a opet uživaš, jer i to je krasno. Svako ponavljanje je isto krasno, nijedno nije dosadno. Brit Klina i danas ima, možemo bez dvojbe reći, mitski status u Paklenici. Iako se danas penje slobodno, linija još danas nije među često penjanima smjerova. Ni u klasičnom, ni u modernom smislu. Sad ste rekli El Capitan. Čitao sam negdje da je naša Martina Čufar, poznata, velika sportska penjačica, rekla da je Brit Klina u Paklenici fotogeničko i šire isto kao nos u El Capitano. Ono što najprije vidiš i što si želiš da penjete. Kako danas gledate na ovaj sad sa odmakom, gledate na taj uspon? Niste ga ponovili nikad? Ja ga nisam ponavljali, penjali smo druge smjerove. Puno smo drugih smjerova napravili i onda nas to više nije
nismo imali niti vremena, niti su okolnosti tak išle da još idemo to ponavljati. Ali evo šta ja od tog mogu reći, ja sam u stvari sretan i živimo s tim mladim ljudima. To je jedan isto lijepa strana da barem tu gdje se mi krećemo nisu sve ljudi, ima raznih ljudi mladi koji misle da su sami sebi dosta, pa oni starci nemaju nikakve vrednosti, ali evo mi imamo sreću da živimo okruženi s ljudima kojima je to drago i s kojima mi sad idemo na izlete i skup se penjemo i sviramo i tako, i onda oni to naravno znaju i gledam kako su oni, to je skoro svakodnevno vježbanje, a oprema je drukčija, puno je lakše i tako dalje. I sad iz toga svega skupa nastupa taj neki problem, ali to, ja sam to malo pokušao vidjeti, to je tako, nakon tog, nazovimo, razdoblja klasičnoga koje negdje završava valjda u tam 70-ima, možda 80-ima, onda je došlo vrijeme tih jako teških kratkih smjeva. Ono, malo gore pa apsel dole, pa gore pa dole. Onda to izgledalo kao malo na neki način kaj to je. Ali nakon toga, kad su ti ljudi kad im je to postalo da su doma u tom, onda su počeli ići u velike stijene, pa na kraju ih Himalaju, znači sad je svigdje ima smjer ocjene 9 ili ne znam kaj, ne samo na malom komadiću. Ima je to u Paklenici ona slavna, među prvima velikima je bila ona neka maratoneta, ta je bila 10. Ona je neki ovak kamen usput. Ali tako da ta neka širina je dala još jednu odskučnu da to sve ide, ali sve ljudske aktivnosti pa te idu naprijed i to je tako. I mi možemo samo biti sretni i veseli. I vidim, pa čak i ta natjecanja koja barem kod nas nisu, a ja se nisam s njima bavio, ali sam bio na puno njih i od prvoga koja je bila tu u prvoj umjetnoj stijeni koja je bila u Domu športova tam na Trešnjevki koje sad više nema, kod doktor. Jer tam mora biti doktor, jer to je natjecanje. Onda i u Paklenici sam bili ko osiguranje GSS-a gore na vrhu onoga stupa ili kak se to zove, debeli kuk. Pa sam gledal to, ali ono što su još do sad penjači zadržali, jer u tom natjecateljskom športu svom, onda kad to postane ono grozničavo i kad si ti protiv drugih ljudi, to što se inače cijelo vrijeme i planinarstvo i alpinizam hvali da ti se natječeš više sa sobom i sa prirodom nek s drugim ljudima. Ali ovo natjecanje ipak je samo nekako jako lijepo sredstvo. Jer cilj nije da si bolji baš od toga ili od onoga i još da poslije paziš da ne bi on nešto kao što nije dozvoljeno napravio, ali znate kako sad ovi, ne znam, skaču ili da imaju triko kad se skijaju koji nije od ovakvog materijala, to se onda paze to na sreću moju, barem u penjanju ne vidim i to još uvijek ima taj čar. U početku, ta prva natjecanja su bila čovjek donese svoju kazetu, još nije bilo disko, nek kazetu, da svoju glazbu, oni mu stave i on se penje. I to je bilo više jedna zabava, ali to je jako poticajno, jer se trudiš kuško i ti ljudi time postaju bolju i to im daje mogućnosti da idu sve dalje i dalje do ne znam kojih visina. Danas su velike, a još sigurno budu još veće malo. To je tako. Znači ja se s time samo veselim, ali uvijek znam da je u toj činjenici da postoji neki smjer koji se recimo zove velebitaški ili klin ili brit klina ili bram. To je neko smislio i napravio i uložio neku. Inače ovako možda to ne znate, a to su nam ovi naši stariji penjači pričali kad su se penjali te prve smjerove Anića Kuku. Tad je to ljudima, domaćima bilo potpuno nemoguće i oni su njima na vrh stijene donesli med i mlijeko kao počast. To mi nismo doživjeli, tad je već sve bilo malo poznatije, ali oni se to doživjeli kao božanstvo kad su tam izašli.
jer su bili s njima povezani. Tad je bilo malo ljudi tamo, sve skupa. Par tih u tim zaseocima i penjača samo par. Ali onda je s vremenom Paklenica počela, zahvaljujući tome kad smo taj glas pomalo širili, dobar glas, je počelo biti ljudi sve više i više, pa na kraju je bilo 2-3 tisuće ljudi ispod Anića Kuka. Onda je park zaključio da to ne bi baš išlo, barem do sada, jer to zahtjeva u najmanju ruku te sanitarne uvjete drugčije. Ne. Pa su onda to tam zabranili negdje, mislim da je 89. na 90. tu su to bili zabranili. Još smo mi bili možda zadnji, jer su nam došli u goste penjači iz Engleske, koje smo upoznali na nekom sastanku UIAA. Pa smo tamo u Spivu na aerodromu rekli, pa mogli li doći? A oni nazvali, mi dolazimo. I došli su i Denis Gray, još neki onaj Steve Bolenka je doktor njihov poznati, i došli su i lijepo ni u Anića Luku, a tam se ne smije. A onda su ovi domaći rekli, ali vi smijete. Onda mi gore, a svi dole. Onda nam je bilo to tak tužno. Onda smo i mi bili dole. Kad ćemo drugo? Onda je to bilo zadnji put da sam imao šator gore. I lijepo smo se isto proveli. Ovi naši gosti su bili jako sretni i veseli. I isto smo svašta naučili. I to smo isto čuli jednu rečenicu od Denisa Greya, koji je nama pričal, a to je valjda je tak, da se on družil sa Don Williamsom i sa ovim starcima, Chris Boningtonom i tak. To je ta neka stara garda. On je rekao jednu od njihovih tih klasičnih uzrečica da first climber leader shall never fall. Što je danas kod dingljanja u prevez, možete 10 puta probavati, ali tad je to bilo naravno jako pogubno. Ali to smo i mi isto tako učili, to nam se sviđalo. A i onda je bilo zanimljivo, moj prijatelj je urednik knjige Žarak, on je rekao da nije shall nego must. Aha. I onda smo se malo oko toga natezali i našli sam da sadašnji predsjednik, jedan od predsjednika londonskog Alpine kluba je rekao shall. A mnogi su u internetu možete vidjeti tu rečenicu sa must, a ne sa shall, ali dobro. Po nekom, to je ona pitanje da li je shall stroži oblik od must. Ali shall može biti jako naredbodavan u kontekstu, koliko god na izgled nije. Tako da, to su takve neke sitnice koje smo tad zapamtili od tog njihovog davnog posjeta. I kad sam zadnji put imao šator u Paklenici i oni isto. U Luki, da. U Luci, da. Eto, to je lepo. Sad su napravili, dosta su lepo uredili te prostore nekadašnjih tih vojnih tunela. Pa se tam može svake vidjeti i o penjanju u Paklenici. Kogo put tam došli treba otići, ima od prvih početaka preko svih pa do najnovijih. Ima nutra i dečki Slovenije, i Silvo Karo i moj prijatelj Istok. Tak, jer su svi napravili neke korake. Svima je Paklenica bila, mi smo to tak nekako zaključili da je za nas u Hrvatskoj to bilo mjesto gdje su svi podizali granicu koliko se ljudi tu penju. Da. A to je vredilo i za druge, tako da su svi na tom Anića Kuku, koji je po mom mišljenju najljepša stijena, iako ima i većih stijena u Hrvatskoj, recimo stijena u Biokovu su po 700 i više metri, ali nisu toliko, barem ne možeš doći da ih tako krasno vidiš između ostaloga, a ovo je baš nešto, jer kod tog penjanja i kod svega toga jednu ulegu ima i ta estetika, da je to nešto zbrčkano, bez veze, teško ne znam kako ne bi to imalo taj doživlje te neke likovne ljepote, ne znam kakve, estetike. Pa i smjer koji nastojiš napraviti je, može on ići ovak krivudac imao tamo, ali ako ima neki logični smjer, mi mislimo da je to bolje, ljepše. Da. Tako.
I tačno usred svega toga je vaš brit klina i razlog zbog čega smo danas bili ovdje. Jaz sedaj zaključujem s tem pogovorom oziroma zaključujemo, drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci, slušatelji, gledalci. Hvala za pozornost, hvala Akec. Peter, jako nam bilo drago, hvala. Nadam se da bude se to nekome dopalo. Naravno. Meni se je dopalo. Da, I bilo mi je čast i veselje da se najdemo ovom prigodom tu pod Slemenom, koji inače službeno Sleme je samo vrh, a ovo sve skup bi se reklo Medvednica, ali jesmo pod Slemenom ako smo tu dole. Jer mi to uvijek velimo Sljeme, a Medvednica tam piše na karti da se to zove sve Medvednica. Tako. Eto, inače sa Sljemena mi često jako dobro vidimo Slovenske Alpe, pogotovo po zimi kad su bele, Kamniške su malo bliže, a Julijske tam Triglav malo levo pa malo već je u maglici, ali se vidi. Da. Ja, in lepo pozdravljamo, torej prenašamo pozdrave čez, zahvaljujemo se za pozornost in se vidimo kmalu, do takrat pa, kot je ponavadi rečeno, srečno. Še enkrat takole. Pozdrav.